Kwa kiongozi. Ndiye mweta kwa mwari wa dhatu ikiraito. Kiraito abibiate ya. Kiraito ndo anakiwoke wa kwena pate nena munomo che wake tariki 14 mwari wa dhatu bayo kongwera impeachment ya governor Kaira Mwangaza. Ore na invited several PS. Kwa gotie mwete. Kwa kinya miaka 70 nte muthikira ni agaita 75 na nte muthikira no ntukwitha gwe kwanda kwa Mulungu. Uwe wako kwa mwisho ibore gotothire rwara atorokero mbe kiongozi. Kitokero bati kumenya utekiatho gikietha kirio ntariki 14. Rito muronge ingogia uchwakire William Ruto. Nitugire akaewa. Akethera into murume na thithia mutemania te Ameru bamuthikira mukire. Batu itu tugeta Ameru milioni imwe tubaumarie tuonie Kenya Meru ria kuga. Tugatangaza ntuku. Ibwega kiongozi era twere uge bwaku bwa mwisho no ntoito kuona matha ajoge ikugea.